Amasan tunia helai muna pathin thongai dinga honglut ho zo se na bon chawin Jesu Christa menin kahin lim chewin a he tunia pathin thu poimo ta khat ni sei diwa hin lunglu ta le lungsit tein achai chan ngai din kahin tin ki de he ibola tu lai Christian atam zo Sunday nya kai khom na ki mong hita hi chi video hi khang thu sima Christian te ki khat na li ta na hin mu do ding a he Hizechun nga hanin lang lungning tale lunglut ka in achai chan ananga in tin pakai min avelin kahin tin kidele he Bible thu hi ho het thim sa ding chule minununga Krista hongkin na dinga kigut na inei theina ding owa pan hongkin la jing ding a he ti hi kahin sei do no min a he achi sa kumzabi lai chun vanuya Christian te chunga phunomin na na satain anaki tong a he pathin do na pathin dan thu thing Shelding ti hi togun anom jing na he hichitol honin tu lai vanuya Christian sa hoin Bible a chonga ni sabat chungchang hi het hil na atam mama jing ta na he Christian lungput di ta nei ho jing jong chu Bible in asei kha lo chonga ni hempa sabat hempa a chun set na in a dan ji taw he kidang te in pathin do na a pathin dan thu a hong ki khel ding hi pathin le khabuthi in chun aine hil taw ni hi ichilyang pa hin ha chungnong pathin do na thu se ya ha chungnong pathin ni thing ke adal zam ding kum jong dan thu jong a khel nong bin a hi ichi akidong hin pathin dan thu ki khel ngei lo le ki khel thei lo chu a hin khel ding a hi tin damial le khabun ana se vanoya Christian te ki hat pha dan i sei masangovin Bible a thuta nyau khat an su ti sabat ni hi vanoi thi sim ahong ki patna sim tila chu ana uma ai ta pathini ni segi hinin athil sim abon chan zo so ta hizi chun ni segi hinin athil bol ana to chan sia ko ni akichol do ta athil sima ana to chan sia ko na ni segi ni chu pathinin ki chol du na anei ji chu ni segi hin ni chu pathinin phathe aboin asuthing tan hi vanoi le sit asin chai zowin hapta sunga ni gup ho banglowin pathinin ni segi ni chu atum bein asuthingin phathe aboin hi hichini kho chu Friday ni salhum apat Saturday ni salhum ka sung ho hi sabat ni kho hi pathin thilzo si simpa a hi gyal do jingna go hilovin ama le ami te ki ka melchi na khat zong hi chule ke chonga ni khu ho zong su thingovin chuta chu hi chi ho hi nang ho le ke ka melchi na khada pang thaya pakai na pathin ka hi nang hon na he do theina ding ovin kati sabar hi tun sot pathin thu som lai lung ta chun awmin a hi pathinin adan thu chungchang hi hitin akam chang ta in eina sei pi ove keiman ka kitip na suke pongting ka kam sung so sa ka thu sei zong khial po nge chuki zong le sabat zawna pathin dan thu sei ngai kiti hi pathin het naw khat zong a hi chule ei ho ama thunu i hiu le hi chi chun ama a i hi taw ve ti i heu ve pathin tun sot dan thu som hi pathin ni teng sinai mola anaki pi masanga pat ana het zingo khat chu a hi tai aze chu Abraham kiti pa chun ka thu ananga yin keiman ka thu hla na a hin ka thu pi a hin ka chon dan thu a hin chule ka dan thu a hin ni su ke ye ati chule musi song pheng te nia sinai mola dan thu anaki pi masang pe a pada chu pathin cha ten sabat ni zong ana het thim o a hi dan mu do thei a hi musin zong ama ho za ana sei pi in pakai thu pi chu hi chi a hi ze jing ni kho khu thing ta a ki chol do na pakaya chol nga ni thing ni a hi ze changha na kan diu chang siu ke kan masat oven lang en na hun ding zo siu ki hun masat ovin ipi hele awal do chang se wang chu azing ki jing ka geya dia khending a hitai tin asai ati hiji chang hi Israel te gam thip gama pathinin mana anapi chung chang chu a hi heading kha chu musi thu som akipi masanga pat pathinin sabat ni khu thing anati a hitai pathin le khabu thinga ko na mu do thai kha chu simtela sabat ni khu anaki su thing chu
ahong chi to pe in Abrahamin zong pathin thupi anamangin a hi chule mana gamthip gama analha in zong pathinin sabat manding dan ana sei kidin a hi hi chu ho hin pathin tun sot dan thu som chu sabat pam pe lova thu som abon chahi tun sora hin chule Mount Sinai akipi masanga pat zong ana sa ai tai ti hedo theina khat yang chu a hi chule hi chi dan thu soma chun sabat chungchang phaten anaki sein a hi songa anaki zi a hi in pathin ama ta a kho zunga anaki sun khat chu a hi ale Old Testament lama chun sabat among thailo dan ki chen tai ni motawin tun New Testament lam anavekit taw hi te New Testament na hi pakai sun sabat ni kho ana khial kha am a hi lawa hi le sol cha hon zong sabat ni kho hi ana khial kha ovem ti hi thudo na bol lew han hi tabang he jingdinga pathin dan thu khial na ana kha le tabi a New Testament sunga hi topic headline zo sia mu theya te ding a hi ama wang hi chi to bang lo ta in jisun sabat amang thailo dan zo ana hi le aman ki chen ta in thupi som ho a jing dan le tun so na hi dan aphung do in hitin ati izena miti le tabi aka sei pi nei uve van le lei aman ka se le abon cha abulhin masang sia dan thu chu zem si pa pen le azem har si cha jong manglo ding a hi ji chun ko hi jong le hi chi thu pi nyau pen la a kha su sia chu le chu tabanga bol ding hila chu van gama anyau pen a ki sei ding a hi chu le koi hi jong le adi da chu le chu tabanga hila wang chu van gama alin pe na ki seiding a hi ati chule saban ni khwa ki khop na nei howin kai ki ti hi Jesu Christa chon na ngai dan kha jong chu a hi chuin a seile do na Nazareth khwa ahongin chuin a chon ngai bangin chol nga nin ki khop na ina alurin simding in ading tan a hi Jesun apa thu pi amangin ama chu ei ho adia imalam zo sia vatan ta khat chu hi sabat zauna pathin dan thupi som hial the hi lo dan le la mang the hi lo dan he do theina lin pen le hoi pen chu Jesu Christa nang le ke chon si zia ahung thi na chu a hi tai ki chin ta in i he ove Jesu chu chon set man zia thi na changa a hi chi chon si chu pathin thu palke chu a hi tin Bible in a hilove ama thi na hin pathinin adan thu pi hi eitia zong a khial lo dan ata langin a hi pathinin achapa ei ho chon si zala thidinga a hin sol hin pathin hi ngeilu na dim a hi dan zong aphong do in a hi ta ba mongin hinge happy na le ngeilu ki su to na chu cross phung chu a hi Jesun a seizui te koma ama lo nunga sabat ni kho a hin mandan dingo zong ana hilin a hi chule na zam naw chu phalbi a hi lo le chonga ni a hi lo na dingin tawun ichilai Jesu Christa kamchanga ko na mu de thei chu pakai son zong a thi nung zong le sabat a khial lo ding da mu do thei a hi hinge thu do na a khat na chu Jesu Christan chonga ni ana khialem ama kamchang ta in a thi nunga a khial ding helovin a thi nung zenga zong chol nga ni sabat thu ana hil chu kichin ta mu do thei a hi ai le sei zui hon ana khialem ana vekiro te ve sei zui hon zong sabat ni kho khial malain polin dan thu a ki phu da ding zo dan ana sein a hi chuti hi le ita san ji over hi dan thu ki sumanga ham a hi poi dan thu ki phut da zo a hi bo ve di ta a sei dingin sabat nya ki khop na nei ki ti hi sor cha ho chi pi khal jong che hi Jewish le Gentile hon zong hi chini khole pathin thu ngai ding in ahung ki khom jiu win a hi chule Paul chan chin Bible in hitin ana se chule chonga ni si le ki khop na thu asu to pin juda ho le Greek mi ho chu ta sanding in azol lu zin a hi chule heading khat chu Colosia buni chang som la gup som la sagi na hin 7 days sabat hapta khana ni sagil hin na sabat ni kho asai na hi pun kut sabat ho sei na zo hi ti hi he do kanomin a hi he chi chung chang ka sei na video zong a omen
he che channel a video ho khu alui ho khu anaveleu chun namu di ohin koi tabang ahead be nom hon anangai dingin kahin tem kiden a hi pathin le khabu thing bible in pathin ni ati hi sabat ni aseina hin sunday aseina a hi pui tu lai christian e hot wang pathin ni hi sunday seinan i he ovin hi che hi pathin thu to ki tu lo hil khat cho a hi i zena mi ti le mi hem cha pa chu chol nga ni pakai a hi pathinin ama chol nga ni khu thing nga ki chol nga ho chunga phat theina ana phung do in a hi nang man ka chol nga ni khwa na kyang phang na tu ta nga ke ma ni thing nya na lung dei na bol da a chol nga ni khu chu ki pa ni khu hi na tia pakai chol du ni khu chu za ta na bola nang ma lam pi zinga chi lo wa chol nga ni khu za bola nang ma lung hlei na zing hol lo wa ima cha lo wa gyal lo wa na uma hi le pakaya na ki pa than op ding keima nang ma le si chung sang lai zo sia ka to sa ding na pa jacob go wa chu nang ma ka wa ding na hi aje chu pakai kam sungin thu asai tai ati kidang ta kha chu bible in sabat ni hi wangama jong iman diu a hi tin aina hilovin a hi thatha sim thatha se hin chonga ni khu sim chonga ni khu si hele ta sa hing zo sin keima angsunga chibei bodinga hongding a hiu ve tin pakain asaye tun ki chinta in imutaw ve cheizu ho hin jisu hin pa pathinin cholnga ni sabat ni a khel lo dan ki chinta mu cho ai tai thuta be ka se hi bible pum pi genesis chapter revelation sunga jong chang kha changa jong sabat ni khela sunday ki mang ai tai ti ding mu thei khat cha jong om pon a hi hi chini kho chung chang hi bible in ki chin ta se ya ibola christian atam zon sabat ni sanga sunday mi zo aman hitam so pete ho to hi chi sei deu hi phate chan anangai ding in ka hin te min hi lekha ki so ka hin sim ding ho hin vanuya christian sa ho hon pathin do na pathin dan thu a hial namu do deu a hi the convert catechism of catholic doctrine chun hitin ana sei la hi chonga ni khu chu ipini kho ham saturday ni a hi ani na do na win ibola saturday khela sunday imano ham adon bodna saturday khela sunday iman now aze chu catholic church in laodicea khompi AD 336 achun saturday thin thona zo si sunday a achon do tawin a hi ke chinta mu the hi catholic hobungin thangphung ta ase hi chizong le hi chini khu a khelo hi bible a pansana standpoint a lo dan jong ke che tain ama ho ma main asayo vin a hi bible genesis pa revelation chan sim jong le chon sunday ni khu a ki su thing tai ti ding line khat cha jang na mu lo ding a hi pathin le khabu thengin wang ke hon ni khu ka su thing kha lo beo saturday a hi lo wal sabat man ding zo ati a hi atiu ve chule heading khat chu hi chi ho bung hin pathin thu thing jong khial theina ding thaneina kaneo ve atina lai e amanu thaneina nei lo hi le tua vanuya sa kho zo sin apom pi hi chi abol do lo ding a hi so pete ho hi che ki dang ta kha che hi nga ngai tu khomu ti mimal hi hanlang ki loi khom na hi jong le pathin dan thu khial theina dinga thaneina nei ki ti hi dat ma ta be cho hi koi man pathin dan thu khial theina dinga mi mian lang ki loi khom na hi jong le koi man hi chi anei thei pu na hi pathin le khabun hi tin ase ke man nang ho ka pi sa thu pi hi gop jong na gop be thei lo hil diu la do jong na bol thei lo ding o a hi hi tabang hi ke man nang ho ka thu pi pakai na pathino thu pi chang se chu nanit thei diu bo a hi je pathin thu hil ki chi ta hi not thamin a omin christian tampi kho he phalovin lamdi lova akipui jing ovin a hi cholnga ni kho di ta pakai ni kho sabat ni pamlovin cholnga ni alhem pa zo chu lungoi ta le ki pa ten akipom zo tawin a hi ibola pathin cha te la hi chi the hin tem nyaw khat anaviaw hi te
Jesu Krista athia athodo zonunga Christian masahon zong chornga ni kho di ta sabat ni kho anamang ove ti hi Christian history zong mu theijing a hi Christian masahon sabat ni kho he zana nei tain anamang ovin hi chini kho he pathina ki khopna le pathin thu ki helnan anamang ove ti hi mu the a hi ale tu in official ta sabat ni kho ahung ki khela Sunday ni ahung ki mat padan ho anave khom utve thuil lem ki ti ho hi zan khat ka pholot lungge la hung so do jing a hi pun hi pathin le khabu thengin thutta akun mi ahung lam vai ding dan jong ana sei e koima ima chan ki lebla sa hi un aje chol ha mangna hung hlung masading chole dan su sia chon sipa mangtha chapa chu hung ki phung do ding helaya pu pathin le khabun a sei hi history a zong phate chan anagui hlungin a hi sorcha ho khanga ho bung ho chun ata sa naw thing ta le dat ta in adin piovin ama wang khangni khangthumna Christian hwa padin ngai dan pomdan le hla mangna ahung hlung pantan hi chule heading kha jong chu first century laya Christian ho chun Sunday nya jong anaki khom ji ovin hi ichi Sunday nya anaki khop khom naw hi pathin tu pi sabat palki a ki khop na hi pun sabat nya a ki khop naw be la ba ki khop khom na jong chu hi hi het deu kanomen hi vesana dingin tula e hon Sunday nya i ki khop naw kalwala Friday zan Saturday zan a kai khom na inei ji o ta bang chu hi Friday zan Saturday zan na i kai khom zui ji over chu Sunday nya kai khom na chu ki sumanga a hi tai ti na a hi di po na hi Sunday khela Friday Saturday ho zo chu pathin hi tai ki tile koima inup lo diu chu hi hi chi tabanga chu first century Christian ho zong chun pathin thu pi sabat nya ni ki khobowa hi chi kalwala Sunday ni la hin taw khom na ki khop khom na zang chu anamang uzui win hi hi chi mi tam tain hi chi anaki khop zewa chu sabat don selowa Sunday ni choisanga Christian masahon za anamange tia mo pong pan ho cho hin a hin la hi chi Bible a muding le heading khat cha umpo na hi he chi tabanga cho first century Christian hon zong Sunday nya anaki khop na pau cho Sunday ni cho cholnga ni hi ati de po ve na hi cholnga ni sabat ni kalwala ki khop khom na anei mei me o khat cho hi bo vin hi a hi le Sunday ni khoi pathin ni a hi mong mong tai ti na khat cha jang lowa ale Sunday ni pathin ni hi ipiti hungki tia chule ipiti hungki mang pan thei a hidem first century laya Christian ho Sunday nya anaki khop zui naw aze ni anasayot ve a main reason ti dengham aze alhang pia ni cho hi le a khatna Rome government Rome sarkalin Rome gamsunga Christian ho chu Rome gamsunga Judaism ti diwam Jewish sa kho ho to chun a het khan theina ding over anabolo hi aze chu hi chi phalaya hi Rome tele Jewish te hin hat sata ki tu mo a hiovin Jewish ten jong sabat among ovin chole Gentile Christian hitata Jewish Christian hitata honglur ho chun sabat among ovin a hi le Rome te chun Christian te jong chu Juda sa ho Jewish sa ho chu a hi sawa sabat nya na ki chol ji wa chun na sata ana su gan theo hi tia chu Rome sarkala cheng Christian ho chun Jewish te to ki het khan theina ding over chu sabat ni aman na chung chon over chu Sunday ni zong le taw khom na kisu khom na anamang ji a hiove Rome government chon o amo he Jewish e ho to ki do ho loi chu hi pui azat chu ma hiove ti a het theina ding over Jewish te to ki het khan theina dinga chu Sunday nya zong hi anaki khom ji a hiove ti alhang pia ma sapena het de kanu min hi chole ani na a reason alhang pia ani na choi hile Rome langama hi Sunday ni hi ni kho poi mo ta kha jong cho hi Rome te hin Sunday ni kho hi ni khu thinga anaman kharo cho hi Rome gama hi Sunday ni hi ni sapathin ho ni khwa anaman jingo khat cho hi history a chun Rome lang pa Constantine hi thanom ta ni sapathin ho khat a hi dan mu do thei a hi Constantine in Sunday ni hi milim ho na ni kho poi mo ta a hi a he zein edi zathum le som ni la khat kuma chun
Sunday dan ana simin a hi Sunday nia ki ga ana dan sim ma sapen khat jong chu Constantine hi a hi adan sim chu nyau kha ga veleu han hi chi a hi nisani kholo pi ta ni la chun solkar mun ho le khupi la mi ho ki chol nga deu a hi sum kor ve na mun nyau nyau ho jong ki kha ding a hi Constantine in hi chi dan a sim na ji chu Rom lengam sunga milim hote ho le pathin ho Christian ho gop khom na ding to gun anei a hi Constantine Sunday nya na to na mun ho kha na dinga dan a sim hi Sunday nya koi man na ato lo ding tia dan sim ma sapen khal jong cho hi Constantine hi chi dan a sim ma sanga chu Sunday nya na ke tong hi dan to ke kal na i ma cha lo a hi Bible in jong Sunday nya na ke to a kha na i ma cha pon a hi Constantine in Sunday lo a sim hi Bible a pan sa na lo tol hanin aman jong Sunday ni hi milim ho chon na hi pi a het ma khat cha hi ni sa ho ni khwa Sunday nya ki chol hi vanoya milim ho hon jong ha ta apom thei khat chu a hi chi all ta hung chal chala Christianity sunga hung lut a hi bowin a hi to na banin sabat chu Sunday nya helding ki gut na le to gun ho ana vekit o ve chi vanoi pumpi ki hlep hla na hi obung hong ngel ta in akal son pi tawin a hi akhan nai heading o cho Sunday ni pathin ni a hi tai tia ki se hi Bible a ko na hi pun a hin Laodicea khom pia cho Sylvester Bishop of Rome in AD 325 a cho ni masani cho pathin ni tia anaphun do a hi official ta sabat pathin ni cho Sunday pathin nia anaki khial na khal jong cho a hi pathin thupia ko nei pun hobung in achom ta ama deidan ta le ama ngai dan ta ana khial chu a hi bowin a hi chini kho a hin khial naw hin hobung satain a hin pun satan milim mo ho ni so ho chu hobung a la lunin ahong gam ta na hi hete chon aban na khom pi anei na ho wa chun Sunday ni dop sanga sabat poi mo na chu all ta in ngai nep na ahong tan hiti chon ahong chal tan a hi chi khang thu sim pha hi dark ages kiti muthim phat lai tia jong ki he chu a hi milham hon Bible a ki sim theina diu chu ngai sa a hi pu in thim pu ho chunga ki ngai owa thim pu hon Bible chu ale do pi zio a hi Bible thu ta chu mi him kama kunin ahong ki pi sonin milhamin ama pawwa pathin thu khulgil na le sim theina chu phat lem chang ananei powin a hi hete chun thim pu ho bowin Bible ama ho dei dan ta mi a hil jing kai phadin chun Bible thu hil tam pi chu ahung ki subu lo tan a hi ve sa na dingin chonga ni kho ho jong chu Sunday danin a hin hil do tawin a hi hetia chu sabat ni ho hi hung ki ngai ne ba sabat khela Sunday ni hoi dop sanga hung umjing to pe hi so pete ho tunia hi sabat khela Sunday dop sang na hung do dan namu chit deu kata sane hitia Sunday dop sang na inewa Sunday ni iman pau hi Bible thuta thai manga hobung le mi him te thu hil dop sang ding to gon a hi bowin a hi jing jong le dark ages phalai in jong pathin thuta din pi cha khia sabat mang mi jong ana thowin a hi ama ho cho wordenses kiti ho loi chu a hiu ve Rome 10 Bible thuta adin pi ji over ha ta anasu gan theu chu a hi hede chon Protestant Reformation kiti cho Europe gam sunga ahong ping do panta na hi mi te ho lungthim le lungsunga chun Bible thuta mu do na ahong tan thu hil du lo Rome ho bungin anahil ho chu socialin ahong pan kitta na hi jing jong le thu hil di lo ho chu mi te chon dan le khandana ahong do phadin bailam ta su bei hui wang a hi pon a hi hede chun tu lai Christian tam ta in jong pathinin asu thing lo be ni khu chu apam jing ovin pathinin athinga na dingin gyal do jing in ati chu tul to chut phana nei gam tawin a hi pathin athinga na ni dingin gyal do jing in ati chu kalnan pathin a ho tawin a hi hitabong hi ingei tu ti ngai le da aum he jing in a hi
ho bung thanei na hi napom lo le sabat khela sunday ki mang hi a hil chit na ding namu lo ding a hi ho bung hi bible sanga thanei zo a hin sabat khela sunday manding ki ti hi a thanei na vet sa na khat cho a hi protestant hon bible israel le sabat iman diu a hi sunday imano hi catholic ho bung dan izui naw khat hi so pite ho hichi kalwala ki chi hoya ilata ding o ham sunday manding sabat man ta loading ti hi catholic ho bung ko na hung ki pan hi bo ding hi bible la sabat khela sunday manding ki ti thu khat jang mu thai om pon hi mi him khat hin sabat a khel thai mong ham a hi lo le pathin dan thu pi a khel thai mong ham bible in hitin asaye ama hon a thui hil naw wa mi him thu pi jing thua a hil zi ovin ehu ozong mo a hi ati chu adi tangai je ati jesu christian akam chang ta zong anasai ai tai ama thu pi khela mi him thu pi zui mi him thu pi pom kiti mo a hi dan anasai sa ai ta na hi hi che ve da hi le kin mai cham ta bang kha zong cho hi kial ngoi thi san so sanga anche loing ki choi ta bang cho ana hi chu pathin in ana san pi ta po na hi pathin hi di ta thing ta chu le asai kha chu asai a hi zengi so pite ho tunin hi chi a na lai e pathin na zui ding ham a hi lo le mi him na zui ding ham mi atam zolang chu na mo zui ding ham a hi lo le thuta zo chu mi ten zui hi zong le na zui ding ham chu le hi chi gyal do in pathin thu som khat na pal ke zong le abon chachunga thimo I chan diu a hi aje chu mi khanin dan thu pi chang se ni su han khat pe na ki sumo tale abon cha su khela hin abon chachunga thimo changa a hi tai he je mi tam tan le danin dan thu som kuna zui zo ding ham khari su khilai zong le abona su khil ki tho tho ta chumem tin ki su khil tho tho ding an te abona su khe ding lung put ngei danin a do ta na hi he je satan doctrine satan thu hil kha jang choi hi ti isu mi lo deu kano me na hi hinge pathin cha te hi lungsi le ta san wanga hu hing chang hiu ve a hin I he deu kha chu pathin thu se ingai le ingai lo na pau hin I chung thu a hin tan ding a hi James kiti Jacob le khabun hitin a sei ki de hi chamlen na dan thua a thu ki tan ding ho thu sei bangin thu seiun chule chutima chun bol un ati hi chi thu som hi chamlen na dan law of liberty tia pathin le khabun a sei khal jong choi hi te ka na dingin gamin dan pi nei so ke in India chiang khathi nan jong India dan pi o me nei hi chi dan pi hi pugi hilovin hi chi sunga cheng ho zalian theina dinga dan cho hi bo nei hi chi ta bang tai pathin dan thu som jong hi pugi hilodingin pathin cha te ho dinga azalian theina diwa dan zo cho hi ti hi su min lo deu kano me nei Indian citizen hi now ve sana cho India dan pi cho Israel hi Ejun India mi ka hi ti het na a hi bangin pathin thupi adan hi izui na pau hi pathin mi I hiu ve ti he don kha jong cho hi chule ei ho ama thu ni I hiu le hi chi chun ama I hi taw ve ti heu ve keiman ama cho ka he tai tia a thu ni lo cho mi zo hin asunga thu ta om lo hi ama thu ni wang cho asunga pathin ngei lu na ta cham ki ma hi tai ni cha kun chun ama a ka hi ti heu ve chule pathin ama thu pi som mong ho chu tun sot phat theina a koi pi na hi hin thing chu lo theina ding le kot pia lu ra khupi sunga lu theina dinga avon ki sop thi ngo chu anun nom a hiu ve English Bible chu I vedai le blessed are those who keep his commandment a thu pi ni ho chu anun nom a hiu ve atin hi so pete ho hi tabang sabat chung chang hi na za ma sa na zong hi mai the hi a hi lo zong le na na za jing sa zong hi mai the hi ke ya ding a hi poi na ti kha em ti zong na ti mai the hi pathin thu hi pathin cha tia ding hi lo ham ale ko ya ding ba ham phaten ki ngei to tan an Krista hong kin na ding zong anai mong ta na hi pathinin ama thu ta vai het o le I mu dung zi ova ki pom ding chule sei phong ding in mo pu na ei piu vin hi I chi I gyal do jing diu wa ka dei kha jong cho hi I nge thu ta het ma sangovin pathinin
i het thim lo na chungowa amain het thim na nei ovi nei chu jong le su mil kit lo ding chu thu ta I hin het ting ole thu ta hi ka cha ten hin zuin te ti amain jong kinem na lin ta nei jing a hi pathenin ange hi ei hwadinga phatheina le ki pa na hi jing a hi hichi video a hi sabat zauna pathin dan thu som zo se tun so la ing a hi da imutaw ve na hi pa pathin hi han jisu hi han chule sor cha ho hi jong le sabat ni hi sunday nian a khial po ve na hi thu sima ko ni mutaw ve Roman Catholic Church in sabat ni khela sunday ni manding ti hi a hin po do a hi bo ve na hi tunya deilan na hi nanga oma hi pathin thu pi na zoi ding ham a hi lo le mi him thu pi zo na zoi ding ham pathin chol nga ni khu thing di ta sabat ni chu na za bol ding ham or mi himin pathin do na chol nga ni khu hem asim sunday zo chu na man ding ham so pe tunin jisu in angai lut na kam changin nang nangi azing na hi nei ngai lut le ka thu pi ni nin ati so pe tunin jisu nung zui dingin thulu na kisim ta hichi thu ta ke dang ta ne he hi mi ho jong sei son pi in hapta khat sungin nigup sunga na tongin lang sabat ni ki chol panta pathinin nangai lu jingin a hi hichi hi thilbei wang hung hi lo ding a hi nana to na jong a hin su boy ding chule na kilol hol na jong na hin la so ding a hin na lagaw wang na hu him ding a hi pathinin nanga dinga lampi hoi zo na hin gon pi ding na ngai cha zo se na su bulit pi tai ding a hi ama khatna na koi ting le so pi pathin na ta san le tunin jisu nung zuya bible thuta sabat mang dingin kipilhatan na na vela hitabang bible thuil hila sabat nya ki khop na mun na het nom le anoya number ki pi ho hi lungsit ta in hin contact zingin so pe nangin tunya ipidei lan na kisim ding ham na hu hing pu nang dinga ahin kho hin pido pa dinga ta san ta na hi nom em he chi nang ma ki gyal ha na le na dei lan na hi le pakai nang ma chol nga ni thing sabat mang dingin ka hung ki pi nei pon pin tin tawin pathin thangwa inom han na dei lan na sim na chunga pathin chol nga ni khu thing di ta sabat man theina ding le athu pi som ho zui theina dingin ama ta san to butin atha hat na ki thum jing ute pathenin phatheina bu jing ta han